Live updates Rwanda tukugezaho amakuru agenda acicikana hirya no hino cyane cyane bigendanye na buri munota. Inkuru y'akababaro mu gihugu cya Sudani, abarenga 170 baguye mu gitero byagabwe mu isoko. Abaturage basaga 155 bamaze kumenyekana ko baguye mu bitero by'ibisasu byagabwe ku isoko ryo mu gace Kakabaiya gaherereye milimetero 180 mu majyaruguru ya Darfur. Umutwe wa Rapid Support Force ugashinjwa kugaba ibyo bitero. Ibi bisasu byagabwe muri iri soko byatewe muri iki gihe hari harimo abantu benshi, bituma bahita bahasiga ubuzima mu kanya gato. Ikindi gitero cyagabwe ku modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange gihitana abari bayirimo bose uko ari 22, kandi abandi babasha kubakurikira basaga 35 mu gace ka Omdurman. Muri rusange intambara yongeye gukaza umurego muri iyi minsi, cyane cyane ko imirwano hagati y'ingabo za leta ziyobowe na General Abdel Fattah Burhan ndetse na Rapid Support Forces iyobowe na General Muhammad Ahmad uzwi nka Dagalo yarushijeho gukara muri iyi minsi. Kuva iyi ntambara yatangira muri 2023 imaze guhitana abarenga 24,000 mu gihe abarenga 8,000,000 babuze benshi bagahungira imbere mu gihugu, ndetse abandi bakabasha gusohoka, nk'uko inkuru zagiye zigarukaho cyane kuri iki camunsi. Katuvuge ngo abapfuye Imana ibahe iruko ridashira. Ni mu gihe kandi n'ubundi muri Sudani y'Epfo Perezida Salva Kiir yirukanye umugaba mukuru w'ingabo na guverineri wa banki nkuru bose akabirukanira icyarimwe. Ngo indege z'intambara z'Ubufaransa zatangiye kuva mu gihugu cya Chad. Namwe makuru wanyarukira itangazamakuru igihe twifashishije ukarebaho inkuru zagiye zitangazwa. Perezida Suhul Samiya yagaragaje ko uwo yasimbuje Ndudurire wapfuye ku buyobozi bwa OMS ya Afurika. Wabaye minisitiri w'ubutabera muri Kenya yimwe ibyangombwa byo guhanganira ndetse na Besigye byo kubangamira Besigye, avuga ko murabizi neza ko Besigye yari yavuzweho mu gihugu cya Kenya ko yagezeyo bakabasha kumufata, ariko kuri ubu ngubu nyine akaza kuvuga ati Kizza Besigye yareze leta ya Uganda na Kenya mu rukiko rwa EAC. N'indi nkuru wasoma. Noneho inkuru itangaje cyane, perezida wa Chad yahawe ipeti ry'ikirenga rya Marshal, kuko n'ubundi niho waryihaye. Iyi nkuru ndashaka kugira ngo nayo tuyisome. Akanama kayobora inzibacyuho ka Chad kuri wa 10 Ukuboza, ntabwo ni ejo bundi hashize, kazamuye mu ntera perezida wako General Muhammad Debi Itino kamugira ipeti rya Marshal. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko uyu mwanzuro watowe n'abantu 160 bagize akanama, bari babiri barawanga, abandi 6 bahitamo kwifata. General Muhammad azamuwe mu ntera nyuma y'uko kuva mu mpera z'Ukwakira kugeza mu Gushyingo 2024 ayoboye ibitero by'ingabo bya Chad mu mutwe w'iterabwoba wa Boko Haram byahawe izina rya Operation Haskanit. Intandaro ya Operation Haskanit ni ibitero bya Boko Haram yagabye ku kigo cya gisirikare cya Ngoboa giherereye mu majyaruguru ya Chad. Ikica abasirikare basaga 40 muri 200 bari bakiri mu General Muhammad wamaze kugirwa Marshal amaze 15 ayobora ibi bikorwa ubwo yasubizaga mu biro bye
Boko Haram yica abasirikare benshi ba Chad baguye muri icyo gice cyayo barimo abofisiye bakuru. Umubyeyi we Idriss Deby Itno murabizi nawe yayoboye iki gihugu, nawe yari yarahawe n'inteko ishinga amategeko ipeti rya marshal kubera ibikorwa bya gisirikare yayoboye bigamije gusenya imitwe yitwaje intwaro yahungabanyije umutekano w'iki gihugu. Gusa ntabwo Marshal Deby yahiriwe n'ibikorwa kuko yarasiwe ku rugamba mu gace ka Nokutu ku itariki ya 18 Mata 2021, yicwa n'ibikomere nyuma y'iminsi ibiri. Icyo gihe ntabwo byabashije kumuhira, dore ko yamaze guhita asiga ubuzima, ariko twizere ko Marshal umuhungu we nawe arabasha kwitwara neza. Ni live update Rwanda tugezaho amakuru aba yagiye acaracara. Ni nkuru wasoma kuri iki gitangazamakuru ko byahishuwe ko ubushinjacyaha bwa Kongo bwabeshyeye Wondo wahamijwe n'uruhare muri kudeta yapfuye. Nanone bavuga ko urugomero runini rw'amashanyarazi muri Afurika rukomeje guteza impagarara, mwibuke ko urugomero ruri hagati y'igihugu cya Ethiopia ndetse na Sudan, aho bose bava amazi yo muri Nile, avuga ati mu mikoreshereze yayo, avuga ko